basihlukumeta ngetindlela letahlukahlukene. So ngabuka lokho ukuthi kungaba njani uma singathola indzawo yethu singibogogo nabomkhulu. Sihlale sodwana emini ngoba sishiyeka sodwa emakhaya abantwana baya esikolweni labaye baya emisebenzini sesishiyeke sodwana and then netigebengu tuba nesikhathi sokusebenza amagama lamaningi ukuthi bogogo baloya besingekhipsheni benu ngichaza ngilamagama la usho mama ukuthi gogo noma umkhulu uyi-library yonke into umuntu omusha la idingako kufuna ekumkhulu yebo so ake ungitshele mama ukuthi njengoba sikhona la eGogo Center yini lo ungafisa ukuthi i-government noma bo-businessmen local labakhona la bangachasa ngako because ngiyibona nesakhiwo lapha siyawo mama kulamajaha ngicabanga ukuthi kutawuba abantwana labatasisita chubekani nisinake ningasilahli ningasiboni njengento le expire uNkulunkulu aniside mani nisilekelele size siphumelele sitholele letidzingo lesitidzingayo. Nginibingelele ababukeli bayo ke Impumalanga Eyethu TV lekhuluma ko ngiBhibo Ademene umphathi wayo ke Impumalanga Eyethu TV naba bokukwethu alabakhipha ingoma yokucala lethi abathi asiyaloya baphindile futhi bakhipha ingoma lethi yekela uma kuhlula bogogo bethu bebanenzawo la sakhiwo lesi lenisibonako la bana 4 years sebaphumile kuso lesakhiwo iDepartment of Health bafikile ke bathi lenzawo ayikho esimeni lesinhle njengoba bana 4 years babakhiphile besicela emadonation ko wonke umuntu lafise ukufaka sandla ezivibaneni kuyo indlo yabogogo ukuthi icele phansi iyakhiwe ngiyo le indlo eniyibonako nangogo uyavula naku ngaphakathi kwayo le ndlo ayikho esimeni lesinhle kungakho ke iDepartment of Health ivale le ndlo ukuthi bogogo la ntawulimala asimpumalanga Eyethu TV siyathi ukuthi babukeli bayo ke Impumalanga Eyethu TV nitawusita lapho khona noma ngaba ini lonayo ngoba mazenke tina tipikire noma ngaba yini lengasita kuyo na imali asiyadinga ukuthi kube khona lokunikako la kulesakhiwo sabogogo nayi account la ningafaka khona esivivaneni noma ngaba ngimalini noma ngaba yini lenayo noma ngaba timbahla noma ngaba yini ningeta kubogogo ndofaka esivivaneni ngoba batali bethu laba bakhiphile ingoma yokucala lethi bathi asiyaloya namanje ngiyathi ukuthi babukele abayo ke Impumalanga Eyethu TV ndawasita abogogo ngoba laba batali bethu bamgogodla besive ngiso ke sakhiwo lesi sicela ukuthi nisize kakhulu ngayo ke idonation noma ngaba yini noma ngaba yini noma ngaba imali nayi account ikhona sibasize ebogogo ngobe mningi umsebenzi leboyindako la uwetandla bayathunga babuyeke badlale imarathon bayagijima bayacula futhi kunengoma le bayikhiphile le ukuthi bathi siyaloya itophuma very soon itrack yayo ingoma yabo itophuma kulomnyaka so nakhona sizama wonke losemandleni Impumalanga Eyethu TV ukuthi sikhona la kubachasa la sikhona khona kodwa la kulesakhiwo sizamile ngayo amandla wethu kodwa nje asikhona kufinyelela kahle la ukuthi lesakhiwo siyakhiwa sicela nineke nibabukeli bayo ke Impumalanga Eyethu TV ukuthi nifake esivivaneni kuyo ke le account le khona la ukuthi sibogogo basizeke ngiso sakhiwo lesi le asisikho sinhle na kahle sifisile ukuthi nje sisicalo phansi akabusha nayo ke isecurity sayidinga kubo bogogo ukuthi babe nayo ke isecurity lenzawo yabo lesifise ukuthi iyakhiwe ibese emgangathweni la kuhlala khona abatali bethu ngiyo ke le nsaphosa esivivaneni sibonga kakhulu uNkulunkulu anibusise lapho into abanikhiphe khona nalapho into abanithathe khona siyabonga kakhulu Impumalanga Eyethu TV. Ngangibona ngithule kwekhebule ngisazovumbuka amaduze ngisabheka iplan lami liyoze livuthwe iqhinga lami laziwa